Amen. Ngoba wena inhliziyo elungileyo waxhaphazwa. Amen. Ithi iBhayibhile wathi uAmnoni ngicela into enye uThamara lo makandenzele isonka siziswe erumini la ngilala khona. Lakoduka siyavala. Nkosi yami. Bamba uThamara lo intombazane engasani indoda. uAmnoni lo njengoba egula nje akaguli uyasigulisa. Yasenzisa. Bamba uThamara njengoba efuna uncedo uAmnoni nje yena inhliziyo yakhe inosisi akazenzisi. Okukulunga akwenzayo akuphume kusenziseni. Ikhona into ofuna uthetha ngayo namhlanje. Amen. Nkosi yami. Ithi iBhayibhile wacela amaphakathi akhe aze naye uThamara ngoba endaweni ekuzokwenziwa into engcolileyo umuntu oyakhona akahambi yedwa. Amen. Endleleni ebheke entontini okanye endleleni ebheke entshabalalweni oyakhona akahambi yedwa. Umbona ngantoni ukuthi umuntu uye entshabalalweni ngoba ahambe nesikhu? Indawo enabantu abaninzi ayisali into iphucukileyo. Abantu namhlanje babethwa yindawo enabantu abaninzi. Indawo enabantu abantumbalwa inokuphila kodwa indawo enabantu abaninzi inokufa. Wathi xa ezayo uThamara weza namaphakathi kulungisiwe phakathi endlini. Yatshintsha itopic ngoba noba ngahamba naba bantu noba ngahamba nala maphakathi kodwa wona wafundwa. Noba ngahamba nasisiku noba ngahamba naba bantu baninzi baseNewtown kodwa bona bafunwa. Akhona ibonwayo kubo, akhona inqwenelwayo kubo. Noba ngabathanda athi kuzokwenza into abayenzayo ngoba sibaninzi kodwa abantu baseNewtown abafani nawe. Nkosi yami. Akufananwa. Yes Lord. Akufananwa. Uyabona xa ukhwela eteksini uhanjwe ngemoto phakathi eteksini sanokwenzeka umuntu onento efunwayo uba mnye. Yo. Jesus. Ithi iBhayibhile kule ndlu angena maphakathi hamba noThamara. Ngapha uAmnoni wayesigulisa ngakumbi. uThamara imistake yakhe akakwazi ukuyifunda inhliziyo yomuntu. Amehlo wakhe abona la ibonayo. Nkosi yami. Abone kwamoya. Uneproblem uThamara. Amen. Unento ezixabisekileyo kodwa ingxaki yakhe amehlo wakhe awekho kwamoya. Jesus. Khathe kalula uThamara. Amen. Angithethi ngamuntu ubhinqileyo uyandiva. Ithi iBhayibhile yami kuloo nto eyayisenzeka wathi uAmnoni phakathi. Jesus. Bamba kula maphakathi ayelapha kwakukho abantu ababhinqileyo kukho namadoda. Bamba apha kwabula maphakathi yayinye iprincess okanye yayinye intombi kakumkani yayinguThamara yedwa. Wathi uAmnoni ngicela intombi kakumkani isheke yodwa babuyumva abanye. Yabona pha eNewtown njengoba sibaninzi nje intombi kakumkani banye. Nkosi yami. Apha esihlobeni zakho eziyi-15 intombi kakumkani banye. Apha efemelini yakho le ofa ngayo gqithi olandela yona wathi soze usindiswe ngenxa yokuxabisa yona intombi kakumkani banye. Abanye bengamaphakathi. Umuntu ophethe into enzima uba mnye. Usifanise nabantu abangahlatywa ngato wena. Inkani yakho ifane neyabanye abantu. Yathi la nto uAmnoni ngicela into enye mabaphume abantu abangamaphakathi. Sheka intombi kakumkani. Yasheka ngathi uThamara into kuhanjwa kumnandi akukho nento ethi
useqhingeni. Amen. Awunona useqhingeni. iBhayibheli yami ithi wathi ke phakathi kulondlu wamnono wabuyela esibhedini eRomeni. Wathi dadewethu ngicela uncede ndenzele sonke kuyonike emadlalweni. Bamba intombazana yazana ndoda. Bamba nomfana kaguli. Bamba nomfana useqhingeni. Jesus. Tamara une-challenge. Hamba ngamehlo enyama. Amen. Akamboni umuntu ophethe umuthi vimbi. Jesus. Tamara nobe nenhliziyo elungileyo kodwa unamehlo enyama. Jesus. Ngoba akuzubethwa ngoba ukhohlakele. Amen. Ubethwa ngenxa yobu-blind. Unenhliziyo elungileyo but you are blind. Amen. Glory to Jesus. Bamba uAmnoni lona wayeyi-relative kaTamara. Amen. Akayiboni noma sehleli naye endlini. Sebehleli bonke iphane seyi-1 ukuthi lo muntu ngihlala naye